lui perlok barok te mentah kadai kasngi mande kapor mentah ka dang dei posting khatwe biji te ngadan ni hajan jong ni uding sok bangon ding ni ong sok bangon ding dan kiba ong sok kidon kiba kharu sok khlau ni usok te kan kapor mentah ngamut ban penroy sambai uni uding uni nama bang ngadang dan ta uni uwei te uni usambai bang ngadan ba bes bang laban ong namar ba pet kerenjang cu kalong kabalong kot andre kisok pada ki babun pet mentaru kini ki sentiu kila phu stang kno kila sok mata kasngi ngamut ban penroy te namar ka menta kadang de kapor kabal abyang bah ban penroy sambai te ale perlok klam na penslam ngin ya pet mau kumno ngapen roy sambai kini ki ni usok bangon ding dengan ot na ni na ni utenat ubala kamlong ade ben suka dia ma sup ale anta ot kan tu ot biang ini lalong mah anak tu salah biang tu dia đây tu ini terlalu lung pala lung lam apa yang ini terlihat tu taruh tangkap tu tu lah yuk kena sak asyuk ni ini terlalu long lah thung penep tu kan abot saat dah saat penep biang tiga biru ini lah biang lupa một loại dọ xăm tân rải dia mentang antung sone pop plastik hadian katu kat ni pada endau la long bau dalai endau la im la mi thiet kum tu dengan sarap pada kan kono kacaka ka bang ngamut bantung te kan ni ka plastik dot ngathrai pi thu te ngam cu berat ikini ki plastik ngabu bah mo te phiru perlok daya bu bah kini ki plastik kan long rukum kawe na kalat ka ban ya rap mo ban recycle ikini ki plastik nang ban pencebok than ya kamariang namar ngila ban pendar kampat kumni ni sara sentiu ni sara kinu ki cingthum ki bangimut banthum te mentapat ngandung na sedak uni nar khanang bakin petriu dai te dal adap kumni pada saai sa ko te kila long sabu no batang kumni perlong kadika video nganten kut nok mentah kasni te tan dai syam na pada hoi per kapor te kublei pi barok